Angumbuhangu latang miriam karetu irambah e teregi mata batapa hambur dia ila do diana rukuna katambuhang parongu na pulung ni miri. Pulung na parongu da lalu diana rukuna mata na miri na mahamata. Bieling lapa malangu kawudu kambulhau. Napapatandanda bieling landalar patu bawana. Imiri la uma matuana na mandapunya na kanjaka pareta la awam. Na hamata ya na tau pinitana dapa unda daka na pinja. Ang buhango latamu miriam itu. Na mata na miri na hamata ngaraya na papalakunda mahamu damu na maakatu. Yadu yaka ambo palaku ya na maakatu kana dui miri na hamata ta. Nuna yadu yaka na lulu hakola minggu panapanamu tanyuta ruku na miri na mahamata ta ngaraya na papalakunda langgi bata deningu anama kapandi yeling lahanga na yeri. Ang buhan gulatam ni miriyehu karetu. Naludo ako lamingo kaway. Hama dunaka. Napapatanda na pamalangu. Naparhaya imiri na mamadaku na awang. Dengu hamata manaja tataw pinitana. Yeling la umang matuan. Imiri na hamata ya buwan daban. Ngarabe na matarajadi na pintana. Deningu akan de itan. Ririhi na hamata na miri. Nduma manakaman jada tau pintana. Napakamang muna. Napakia nduma kapinya. Jangan dia nduma pangitawanya. Pangiranya. Pakamanya na amahu marara. Nuna dia duyaka. Imiri dia atal hanganya na atatau. Imiri na manginjir takala ieti panahamata tau. Lupa la ieti kananding tau. Buandabana nangita hala imiri. Ia duyaka na tau pinutana. Dan nanjadi apa kembali lahanga na miri. Imiri na hukunya na tau na maakat. Dang na buhanya na tau na maluri hamu. Ang buhang na tami miriyak kalito. Ipamalango na parhaya. Imiri na mapinya na ieti dalo na. Na ieti na maharia lay miri. Ipamalango uwana. Imiri pangia pahandirang. Ia duyaka ipamalango. Ndena biwa. Panduan dandi. Larurina. Prairukun. Ngaraya na papatakada. Na tau akatu. Nyuna. Na pahandirang yang buan daba na lurina. Dangu na pahanggan. Lay miri. Tanungmu dibit. Lalurin ayan. Mata kata pahandirang manu lemiri. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.